سپاس بری هر چتی دسپیکا فستیوال یعنی یکمی فستیوال حتی ای رو کامپانیا میتوس فیلم کامپانیا از روی برویم ام پارتنر اکی فستیوالی بود و ام بهتر برنامه فستیوال یا نیو دولتی و هر وها جوری فستیوال و پیوندی فستیوال گل سینما دنیای امساز دکن این سال مجارا سرکه یا فستیوال جنگه یعنی جنگه دوه مجاره گلک فیلمین جیهانی و یه هنک فیلمین کردی جی و فستیوال دا جیکی فره دگره مزن دگره سدم هلبجاتنا و مجاره جی خو کووید 19 یک صدمه که از کارم بیجم حیفا جنگه بو مروواتی و سیاست دولت و نپارستنا جنگه بو ده فستیوال دا ونه فیلم تماشا بکن دور دا بهتر از باورم اف مسئله به نقاش کرنجی فستیوال حتی وگاوه فیلم سر لیدانه یعنی فیلم ام لیگر یعنی ام دعواتی فستیوال کرده بگشتی نیزی 1000 فیلمن بس جوانا 600 فیلم نیو دولتی هبون جوان 600 ما نیزی 300 فیلم دیتن و فیلم سری فستیوال دابون یه نیو دولتی گلکی وان دکارم بیجم ما آسته وان او ندید یعنی گلک بلند ندید جبویجی مخوخ فستیوال جیهانه سالا در بازبوی فستیوال برلین دست بکر حتی مها در بازبوی فستیوال کارلو ویواری مگلک فستیوال جیهان او کردن فیلم نوگریان و ما دکارم بیجم نیزی 5 حتی 6 فیلم دست نشان کردن جبو بشا نیو دولتی هم نشان بدن و در ویجی 200 فیلم کردی سری لیدانه حوالی مثل عارفه بهتر آگاهداری بده از باور دکم 4 فیلم کردی هاتنه هلبجاردن در وی ما گلک فیلم مهم دنیای در وی کمپیتیشن ما او کرنه قبول کرنه ام بینن فستیوال دا نشان بدن جوان فیلم هنکی وان لکردستان او بونه جعالیه در هنرین اوروپی و هاتنه چکرن یعنی جی اوروپا هاتنه چکرن مثلا میناک فیلم نوتورنو یا در هنرکی ایتالی جان فرانکو روزی خو وقت یک فیلم چکره که هری مزین دنیای قبول کردن خو فیلم دوکومنتر درسته که برینها فستیوالا برلیناله یا ونedik'te خلات هری باش کرده بود فیلم جان فرانکو روزی لبنان و عراق و کردستان روژاوا هاتا کشاندن بشکی گرینگی فیلم خو دهوکی هاتا او کشاندن لقلا نزار که نو گلک سازیندن یه دهوکی او فیلم به نشاندان دیسا فیلمک یا در هنرا یونانی دفنه شارازانی دو خوش ناف آگر دا هم بیدن کردیا فیلمه او فیلم قسمه که وی کردستان هاتا کشاندن قسمه که وی جی یونانستان و کردستان هاتا تصویر کردن او فیلمی هم بیده نشاندن دیسا فیلم آنتونیا کلیک در هنره که آلمان روژاوات یا
kişanın filmek dokumenteriye em peşbirka filmi dokumenter da nişan didin. Baran qet nesekini navê filmê. Dîsa filmeke ji Lîtvanya heye. Ev film jî li Rojava û Kurdistana Başûr hate kişandin. Her ev filma jî dîsa pêşbirka filmê biyanî daye. Dîsa filmek ji evê derhenerekî Norvecî û xwe eslî wî Kurd e Burva Amanpur. Ev film jî dîsa dihokê hate kişandin. Beşa evê da beşa filmên nîvdewletî da tê nîşandan. Yani Kurtasî bêjim gelek berhemên nû yê sînema Kurdî eleqedar dikin yê ji aliyê derhenerên Ewropî ve hatine kişandin jî em tînin festîvalê da. Derbarê wê her sal wek bizanin welatekî mêvan heye. Me rastî nîqaşên dûr dirêj kirin. Îsal me biryar da em Afganistanê wek welatê mêvan hilbijêrin û serokê jûriya nîvdewletî jî derhenerekî Afganî Sidiq Parmak xwe derhenerekî alemî dünya nas dike. Berî niha xelata Golden Globe girtibû. Sedemê me welatê mêvan Afganistan hilbijar jî çünkü êşê me gelekî nêzî hevdine. Afganistanê jî gelekî heta vê gavê jî bi gel terorîzma tundrev ya İslamî ve şerekî dikin. û bo me tecrüba Kurda tecrüba Daişê heye. Şerê gel Daişê heye. Vê êşê em gelek baş nas dikin. Vê gavê hemû derhenerên Afganî van du sê mehên dawî ji Afganistanê reviyan bûne penaber. Mesela Sara Keremî em wek heval em hevdû naz dikin û ew reviya Fransa hinek reviyane İtalya, Türkiye nizamçı me xast îsal em film çekerên Afganî Kurdistanê bikin mêvanda. û dîsa filmên Kurdî yê welatê Cînar ez bêjim hatine çêkirin bi derhene em bêjin derhenerê wan Tirkin yan jî İranî ne yan evin bes mijarê wan Kurdistanî ne filmê wisa hene wek mesela filma Nader Seviyar xwe eslê xwe derhenerekî Azerî ye Tebrizê film çekiriye be zimanê filmê Seda Şêst Kurdî ye ev jî dîsa beşa nîvdewletî da